a karma will definitely meet you somewhere. Obasan kwa koshia. What you say? It is a papa bi kwa na ye no de boni mpatwa oka. Kristo nti. Yiya oni nyina firi bacho. Me dase. Afia. Kristo nti be me. Na hu ya obi e wo mu bia no. Yifiri mu wate. Nhyira fan. Ye jam say ye bon kro no so be boni dia, wo so be bo dia. E be kwa kowie say de ye bi e pese e dansam ne de to no. Ye ha de asundwe mu a e na ye wo. Eti ya obi e wo mu bia mpacho. Jamanenka. Mama meba. Memo abem sisi a meba. Me pese me ti bibi free one. Afia. Me tie wo. Mam fowa. Fowa baba. Eya obi e wo bi ya jamanenka. Nhyira fan. Eya wo asem na ye kan. 20% de wa unko bi on. O ko hin. Unko sorry. Unnim ya me kra. Me ya me do be kwa sorry. Nhyira fan. Eya obi e wo mu bia yi from. Wate. Ewi ase. Oh, we de me a me ba fuwa. Nhyira fan. Ma, tie. I'm Feludeti, say the Ohemaa Meka. Nhyira fan. Forward do em ba. Onu kura de wo ya asem na wo say o me fi wo. Wan kasa wo ka asem bi se. Nhyira fan. Wo ene wo ma. O ma usika. Fowa. Say ya wo say bi nko de na ko ameto ya o. Yesu ache we. Ye yesu ache say. Dia biato we. Ye nko na biato. Nhyira fan. Ene wo ma me akasa. Jamanenka. Chese we me Ohemaa we contaminate case. Me lay foundation bi on. Na ka mama to asiso. Neba. O de me ba. Fowa. Shemeni. Ja. Romani ma me we osere Jamanenka wate. Fi se omo a eniema we ye nimu no do so pii chan ya atwamko ene wi ase on so do wadwene ma yese ma anyese ye obi be feel say obi mu kwasia ma anyese ya Sikan ni obeji mu me ba nya botere ye nu ho we ye kan ya wo asem on say ya wo asem na ye ken enti jai bibia Amanenka what you say why okay David wasre na ahima papa me di siw so eyente so na yensre ana atwa akra na montua Nhyira fan. te so na mo besre so na besre na ensem no ka se ye bi bakwa ni mu bibre embre no kwa na eko yeah because sana mo wi ene na ma mi bekan me tu sana mo no senke ye ko ma me so ensan ko ye chibi jai bai okay mate enti yensre nte so because we abofra ni so so a mi na ha ni apepeni anka kaka meboa no me yare da dema ko be mfie mi no afeni ma sorry okay ti eni man ko yi nti yesrem jo na ka se mentena asem no so na mintie se mo beka bibi fofora se mo ka bibi fofora me mra ne nchen me bona mane enti se maka ne sei na die na se na wada ma nyese de wo ka ye no ne eto agu na emum ensa dansa yem eyenti so ena yesre se madam mu beti so David wanya no hu bi wo mu se bi oba papa na chewa na still a wu hu ka to bi oba papa na chewa No bi a wetumi na nyi sem premier samane ko me say wanya no hu se wo be pa na chewo woni chewo pa bi ade man de boni bia but woni ne tie ne wagya na akofo ba afofo woni mu na eta me kro on ne ja wo ko ye no ba usan ko dai okay afani wasem no we ni ma woni se majana wagya me ko makofa fofo wagya ye ko sirem ya fi wa ko mu o ma chela frame asam ya fi mu awu me nye madam mo first can Debbie ma enya abojo so enya abojo ojina da na na yima anim ka kire ne se onu akota bobo ye nti eye ye ya
Abobo ya ye to ne sei. Abobo ya. Ya to ne sei. Me mani ma de mu ntimi nua ne ha. Ese be sa akọ na ho. Na me di muaye ekoma. Enti so de enti so ne ochina makodan sei ma won plan 9. Me ko bi a ne sister na won ne be ka asem no. Me ko bi a osma na chi ame na 2 million. Me free me kura me ko me ba oba pa. Na wo fi sa Mambo, she bo be ya warrior ho pai. Na bon ho pai. Mate oba pa. Wa wo mienu mebua. E join. De wo yi se wo nya abotira obi e be wale obi obesu. Wo ni mo da achi asem wo sister. Wo wo na ni pa cho. Bi na eba mu. Wo no bi a wo kwa wo ba na wo ntie. Me bo me ni che mo na. Asa obi hwe. Ene ni pagina. Se wo hwe o se ma mi we ba no nte wase. What you say? Bo ba na wale ho ban na bo ho pai. Na de mu adi na mani nko. Ni e be de da na mani na hia. Ni wo ye o. 7,000. Ya ba bi bre bi no. 7,000. You come here na say can boy kura 7,000. What you say? Ba be bre bi no say wo ka say no. O ka say eh say we pa na. Na ma gba ka say bi. Wo say na minim se de nyame be me ka me ko kura ntwe. Na sa. Enti hwede de ni mu. Mate oba. Ti mu manenka. Na ye dey. Enti suore de mo onye bibi. Na de kra mra na. Na o ka say wo de chakwa sa de na bibi de echi. Away, the answer make us want to soon. We me need to bone you. Me friend. Catching so kojo, when you for why ko for not na 5 years ni. Would you pay 15 million pocket? Na fa man. O ka kire be say ade sa na samasa. No no ko ma o ko fo na tutugu na so o mu sisi fo mu ko nhila fo mu ko a no de ye baaye. Enu ntia. Enti be pesi. Sanatie. Enti me so me pesa me man wi se. O mo kire de se won fa mala ha no. O ko kan che o mu se sika no. Ye se ye beje. Sika ni ye so ka da what to me de beche no. So wa kota bobo ya meja. Okay. Me ya me so sika no wan ka di grab ante. Enye se me bu mani mutia. Me nyim free so. Me kra me ka me 150 million de ama me be. Na yema se. Da bi omo ye nkwala mienu. Na tu ni na zi so. To we ka 5,000 na ka 7,000 me se na me ntumi ntwe wa no won fom. Me jitum. E ko 1 year ni. Ma me na to ni sa fra wo brand 9. Wo kra wo fa buo ma me no. Me fuka na maba na me ko na mafuka na maba na me ko. Uko ensema be ma be keka wa chire kra wotia na ye wa abodi meba bajo afia maybe so my last question na masa ohuru me nsa de asem na manahema ye de ye peni ye obepe se mu beti sika no so minti so onte so okay mame mu bepe se mu beti sika no so yanti so okay abanga Nhyira FM. One obra mukoye no obie wa no kan se obetua 5,000 na nine ma o Banka bida. Me sister Penny or Dickness is Pentecost. One am in the coin number. I'm betting a friend. nti mu hono kan se obenya say Me ka chance me money 2,000. And I'm a ka say me fabi ka. One am ka say. Well, the 2,000. 2,000 am copy we. And ma me nan kasa. He manage 5,000 ka ho na ye 7,000. What's what the nurse so. Ne ba na me nti me hwe na me ntwe scan say de be ye de asumdie ba na me gitum na me sidi ana wo je me ntajum 1,000 Ghana ana wo say omu ka sika omu mienu omu ka sika omu de ba ye ana omu sesen omu say akosi 1.6 ana me de no ka ho na me de ye de me de ma omu okay evangelist kaka ne ma na ti say me ho ye pa naima eja na me asunje nkan piao abanga hweme onso ama sese o papa ai obra naima bowi oyahoma so ni tie se maami ne ba so mo nte so a metaw mo achi tie oba pesa oba pa mo cha wo so nya hwe ene yo so yante so odi gay betna ka chen so ne nam galamse ase nam pe me twense ka ba ka se die si ye me pachew mu fanche me dano ba wo se ma kan na do so nsense omoto omonim obra pani o se ma mi bo ko do na obra pani bisa se nti o kan sa a treso mu bra no
akyerɛ sɛ wayɛ wadwene sɛ wowabɛbɔ yɛ hɔ wodidi wode wo hɔ nti wo nimpani wobra ka nsɛm bi sɛ mmerɛ bi kora woameka hwɛ ankyerɛ no I was thinking sɛ nka wobɛka sɛ ananayima ana nhyira ana badwafoɔ sɛ wɔkora mpo na mantumi ampa kyɛ wɔ ha deɛ mesrɛ ɔsan ka sɛ nanahema de polisi taataa wo meboa ɛhɔ no kwa deɛ sɛ wɔpa mepa kyɛ wo maame nka nsɛm ya nti ɛsɛ sɛ ɔpa abayɛ a ne kyɛw ne maame wɔka sɛ ne maame saa nɔteɛ ɛwɔ kurom hɔ ahabit ahaya me ma deɛ nkye so nti ɛsɛ sɛ woba fam woabodua no kwasea bebree wone ɔbaa tena so many years ansa kɔwale kurom de na abɛhyɛ hɔ saa de ne ti kokoo maame 70 million wo sɛ wo san serɛ nte soɔ wo serɛ nte soɔ sɛ naima ɔmmra ne ho asɛ ɔmpa gɛ ne kyɛw gɛ ne ne maame ɔmpa ne kyɛw ɔpa ne kyɛw a yɛso bɛpa kyɛw objection abanga maba home me to so menu na o say I don't really love to impose on people men person me hye wo bia say ye wei na kyina nko Ghana ne wo no beti amansan TV so yakoka say ayela bi kra na force me na mpacho me kwa na ka me mpacho I don't want it. Until we ba, I give you your flexibility on the show. Ya dia wo feel say wakoma beto ye. Ya boa masundua enu ti na me lay opportunity ne ma wo say. Ma pacha me di Nyankopon di apacha wo. Obepe, ya se nsem nyina na edi fo ne pa ho chew. Ensem bi o a, wonni fo na nso ope ni we nti. Pacha wonim chawa ya pepe ya nya bone bia. Ah, yetimi kwa de to so say why say ebedum panyi anyim. Umpe se obechirem ti ne nkotodwe kura na egu fom. I gave you that opportunity, you wasted it. Intime mo. Mami say now bani fie be of our say ba enum ni ade e bi aba tan e be ye ne ya say woni me ba tena ne waja akoda na sim ni wakofo bi foforo sa ya one de we should understand it e be wo ho no bi ho mfa asem nya asem but if you are no the assembly has because of Nema Bakumienu Binti. Abaya Yankasa Kran, a bayan yasa ah, so they be a missing city. Ah, no, ning so betty me what drum pempen so be. Sempo Coco Cran and Nibra Bema be only Bema Cotrimpna. Nia or one walk over Hono bin. Who and that's also be. It is a Cosuquan when you be near, and Yana Beoya. But what you say? The first thing your barn woni not na ye no wo bribi abeka kire no wana me time aso de me ka se na answer de me panicho o say de me ka che ne se me panicho then na why na panicho me ni ti bone bia ti me dwane betena na nahima na abidafo panicho mama asem we mama Nhyira FM yam friends and pema ye ko fomo a ye beto ye boase but ni nyina mu ye ma me kan me san ka bi atato fa wani tutu ne ma bi na ye nhwe ne ye hwecha kwase bu ya de ne nso etomre bi a etimi bu ye ne gu bi so na ye koye ne why etima ye nsi fom ne si fom dru fom a ye be frɛ na ye de amane abɔ no na fe ya kan somdwe sem ne de asem de anye bia no ebe ye me de sem di mu aye be kwa kɔbɔ me mahema sɛ asem a wo yi wo na hye me no ya kan ma wie enti esi fom aye beto aso why okay enti promote do Ghana na wo de ye Twisco energy food drink ya ba enuane nopi ahyemu makama de wo no ma ni nyina mu betimi atwa bi wonya 2 Ghana cedis ya kyerɛ sɛ ɛyɛ kama ye wo 20 gram sachet no 400 gram sachet no ɛwɔ hɔ ya wo to a ensuro kura fi sɛ Food and Drugs Authority ahye nso de ɛbɔ ho kama so to bia wo mu bia no wo benya bi na wo bisa sɛ wo pe Twisco energy food drink around December no na eba no ye nyina egiram ye etemato la eya ni gire ko a what you say Bonga stores say abrechire no wo de obekọ bibia wo be ye e de ama nemum wonu mu ye round trip bi from Accra to Kumasi to Takoradi na buses I dey kon e say e comfortable buses anadwo miensa
ɛna mo kodie mo be da luxurious accommodation mo na ɛkyɛ sɛ side attraction no kwa de ɛdɔso ye bɛkɔ busua beach ɛnom ne ade agudie no bɛyɛ pii ɛkwa da no na me pɛsɛ o hyɛ no nso 24th wa na kane na kekɔ ekrom no ye kɔ ekrom 24th we die me pa kyɛw ye de ani bɛkyerɛ mu na ye de ho akɔ akɔhyɛ orange December ne mu na 24th to 28th no ampaya ebedwa Mr. Wada packages ne dɔso ye wɔ international packages ne ade eti ye number me de ma we na mpɛsɛ of fresh CC is 0531 090068 0531 090068 obetimi nso afre 0531 085235 na bronye enye de bobo kama Flora Kiss diaper and a make camfo e di ama wa che so nya bibo abofra no ane to ya wisi kosi no hwede no dumie no basa batan wutimi dan na ho madzadi so etimi obefa feel mama ne age fine tissue no so chinsuo panti ya gibiti care mu na gibisi fie supermarket bi a wura mu anase ba bia wona bia no ya bisa so pe Flora ene ma papa no bi o frey India now obefrey was 0243 033 033 now unso waje wo de healthcare ene doc wati asem na ma che say ena ene no so wa drip it I mean wa drip it fine what you say Emma kama pa yo hey boy on say na me hwe ho my head doc yes say men's herbal na ye no doc now what to say baby are fine or dripping there in fact excellent all right young kwe sound menya tamai okay yama Ghana phone in our baba Pemsan company limited pre-care precursor powder and a Siemens Vita Herbal mixture on a crew and out here dry friend a guy and one is Siemens Vita Herbal mixture. You know, said the Juma DCT, your papa penny back, no, so yen some training, and coupon for the currency, and a day a guy no a two a drone, and I'm saying a panonomy and a brown ye pa, and now a friend or some more druid a guy. Now a guy so tress a giant. Okay. Mammy a giant the old tour, a quite target in a pepe and tom from sir. Into your doing is a woman more. At the clonty, I will need my drone. A bayama pepe sir, and a Siemens Vita Herbal mixture. It's here. Now your numbers need the TV no so. Okay. If a person be free, then a penny say over friend where you can or how no say this here. And sana say you do bit me aboa na mo akwa kotobi. Okay. Na phone ntia na abubama wo. Na akwa kotobi. Your number no wa wo TV nego so wa wo tie radio no 0244 718 557 na wo 0241 604 702 0241 604 702 What number say did you first see go for only doctors now and we are doing into Mr. and Ferry can say the how no yare no e de akwakodru na ye mpem ho pomesi bra emfama ye ka precursor powder eye edura ye de precursor eni nuanu no bi a ebro nipadua no edi aka ho na mama ye di precursor from tete ya santo amo bresu na omoye nkwan mo de precursor too but ana bebre no dwen yo so precursor de onankwan mo yehwam ente sa anya no nko aside of the aromatic benefit seven nkwan mo yehwam no essential kuta phytochemicals bia eboa nipadua no cardiovascular system no to say akoma no ene drobe ene akoma no ye adwuma no afi so eboa vital organs bi to say your kidney ni ade enti aduane a ye die insu a ye nom mframa ye home a aye toxin and I say poisonous no so when pre-care precursor powder na no no eba be brow na naturally detoxify your system no me try say ekwa koyi fie a ene awudru a akọ nipaduanim tru aduane a wobedi ni mframa a ho no nsu a wo no na ebeba so obeti mfifi obedwun so sabe obeja wonan pre-care natural powder ye traditional way of detoxification only precursor powder ya kan ho asem ya ebebo ye fi biara akọ nipaduanim na obi o ha o se me da ya na mintimi nda de ntimi se wo moja ni ntimi ndi efusane ye
daytime aba be adwuma anadwo na wakɔ na yɛ nka o system no responding na nka wo da no nso du anadwo asa da ne security man onda because ade bɛte na abɛkɔ adwuma mu not adwuma mu na order wa wo hwɛ ya wo this condition na what bia we mu bia no ɛkyerɛ sɛ wo mogya ne ntimi ndi afusa ne yie but mo ne so bɛkɔ akɔtɔ prekɛ powder no bi na wa frɛ number wo aduro no ho na number wo TV so na yɛn kyerɛ kwan bɛfa so abɛnom no ɛbɛboa wo paa afei nso obi ha ne tifa tumi dwa no dendenden ɔyɛ ne ho hyia ɛnyɛ yɛ sɛ migraine ana bibi but mo de sɛ onsa bɛka prekɛ powder ɛnam fight to chemicals a ɛwɔ mu na ɛboa nipadua no ɛma dada akɔ ne aba ɛne dwumadi ɛyɛ ne timi si pinti no wonya no ma wo tifa edwa wo ɛne wɔtiri bɛ mo aka sɛ ɛyɛ woja ne nyina ɛbɛyi ɛde afi hɔ medical catcher sɛ ɛduro we sei no yɛwɔ nnuane no bebree wɔ aduro no na nnuane no ɛwɔ aduro no ɛboa ɛma obi asɛbe ne nsa na ne nan yɛ ne titiriti wɔ hɔ a ne nipadua no fa da bi bɛsi na sɛ electric shock bi baako pɛ na asan yɛ okay ɛbɔ wɔn kayɛ yɛawe bi bɔ wɔn kayɛ bɔ mmɔden sɛ wɔn nsa bɛka prekɛ sɛ powder no bi nanom ɛbɛboa wo ama wo system no ayɛ kama a boosty immune system baby ameka me say strong immunity and a healthy life so immune system no ahoden a wo nipadua no nyache se wo nso no wapomuden ejina yie nti obi a wo hwe ya ene oyare echina sei obi wo ha de bia oyare wo a wote saa no eduro ni ye prekese powder bomodi akokoto bi na fre number wo aduro no ma membo number ne ma obiem ebi ana wo tie radio no wo be TV ne de da wo TV ne so number ni 0244 718 557 no 0241 604 702 prekese powder no obi ankoto bi ebeboa obi a because e boost immune system no ama nkwamo ana sojafo a omo woni padua nim no enya hoɔden ma pa omo betimi ade aye adwuma na so betimi de akon ade atia yare de nti a ota yare na wo haya wo ya echina sei no ene sɛ immune system no ahoɔden no wɔ fam una prekese powder bi a ebeboa ye ka ne saa no ma me fa wura mu ɛwɔ Semen's Vital Herbal Mixture Semen's Vital Herbal Mixture ɛyɛ bibiduro krɔgyen a yɛde tete formula anase tete ni bina mutan ɛne hahama ne nananom no ɛde som ho yare na na ɛde ayɛ na wei no de bia yɛ ka sɛ ɛyɛ tete dido na ɛnam sɛ ma me mpanyimfo no nim bia ɔmo kai sɛ dido bi na no in the olden days no ɛno a na me wɔ mo nyim nti mpanyimfo no sɛ ɛyɛ tete dido na ɛnam sɛ dido no ne ɛnom a ɛma ahoden dido no ne ɛnom a na ɔba ɔyɛ fertile obu ne nsa ɛba kama bibia yɛ kama dido no ne nananom no a bema ɔyɛ potent sabe ɔkompa so agu bia yɛ kama on time so ya ahoden etimi twa kwansi be yɛ du mienu ɛkɔ fom kɔkɔyɛ adwuma enum ɔba fie nso ɔba bɛyɛ na sadeɛ sɛ bɛma ɛno nti ne akɔfa aduro we dia bɛyi aduro we yɛ aduro ɛbɛboa na bɛma bia a wo hyɛ yɛ ntie ya sɛbe sesei no wayɛ mmerɛ kakra ɛwɔ mpam no ɛbɛboa wo yɛsɛ ɔtɔ aduro na you want a mixture and you want a capsules not to practice a powder naka ho a free combination we here na wa friend no catch a doctor say doctor medianum a sexual weakness and now say a in memory doctor be cho kwa be no na you code bi ho no so de be ka ho be ma aya na wa friend number na we TV no so no oba wo hye ya sabi unsabu no una pains we be ka say inexplicable pains and a unya wa bra sabi obu nsa almost say anidanie anadan say ye pains bia we go through wa bra obu no me ba cho aduro no eye Semen's Vital Herbal Mixture and the capsules obi o ha akonom contraceptive pills bebre obi o ho so sabi wakoye family plan na for yi no min sabi oni ntimi ma enam so mo fu ye kese eye moja efie si fiba bonten no ni na ada so ta wo ho di baby no ye be ka se bia wonya fibroid wonya wo yi so koye operation me pa cho wo hye ye na onsabu menses na emma kokoto aduro ni bi na to prekese powder ne ka ho ye woman bia of frey ye 2 years na nsa ye mane ko to aduro ni bi ye twa ne se de wonye no wanu ma bunu wan bottle wan wie no fra ye wodi adanse se ne menses ne ose se de ba tum te se ko ta ye de ye kwan nti wo hwe ye na wo similar situation a bo modin se onsa be ka bi obi wo wan de ne ya ho ye a de bia ne honam nyina ye ne ya ne honam nyina ye ne boho nti ne nya hwe me pa cho aduro no ye wonuane no bi a ye fra ne endorphins obetumi afa phone no agogo endorphin eye nsuo bi a yakopon de adua ni padua ni ma se bi a pain na ya wo bi a be nipadua na akwa ba bia no na
yɛwɔ machine bi nyankopɔn ayɛ yɛfrɛ no neurotransmitter transmitter no ɛno na signal adwene sɛ pains aba nipa no nikotodwe ana pains aba nipa no na basa na release sense na mana akɔ yi pains ne fi hɔ wopɛ nyane mu anasɛ duro a saa asɛm ya mekan anasɛ sɛ duro ya mekan asɛm mu mabea ɛno ne Siemens Vital Herbal Mixture ne capsules to bia no honam yɛ ne ya sɛ wo sisi na yɛ wo ya wɔkyi brɛmo ka sɛ spinal cord ne mu jejo wo nyempɛ mu afimfim mu jejo a honam ya bia no na kɔtɔ Siemens Vital Herbal Mixture agan ne nsuo ne to pa ne to pre-care precursor powder no ne fa ka ho ɛbɛbra wo yie pa ɛde wa kagina mu ama saa ne ɔma we na afiri so akɔ ama ho nso atimi atɔ ma me fa bia benya bia tɔ no ɛnto anim bia benya bia tɔ ma mo nkran ne nyina mo hyɛ no wo mu wɔ kan si drug lane ho no ma also per Repass Ventures nkoa ɛne a sole agent ɛwɔ Accra nti agents na mo bɛn Accra no ma mo bɛn Accra ɛne mo wɔ Accra no mo nkɔ Okashi drug lane Repass Ventures dodo bia wo patɔ no kɔ a sɛ 10,000 cartons kra obenya bi dia ma wo wɔ Kumasi a ɛyɛ PFA pharmacy ɛwɔ Tafuni Road junction hɔ a udu hɔ no ma me patɔ dodo bia wo patɔ bia no ɛho nso ma mo tu no to no benya bi ɛnso atimi atɔ okɔ baabi ti sɛ Techima na ɛyɛ Humble Mother area opposite the Valid V University College no big wholesale okɔ a dodo bia wo pedia on sabebo mɔde anso atimi aka me patɔ mo am wɔ Ashaman no nso Ashaman enso yɛ Humble Mother ɛho nso kɔ a obenya bi atimi atɔ Kumasi IPT Humble Mother afi Freddy Mensebal ɛwɔ KU Colinak ɛwɔ Ashtown baabi ɛto aduro bia have me ɛwɔ Asafo Technical University hɔ no ɛho nso kɔ a obenya bi enso atimi atɔ ma me fa number no ma biem na fresh si a na me sorry number no ɛyɛ 0244 718 557 and it was 0241 604 702 ma me Benewaa ye ka gan a o se eto sen ento elfum abusia ba bia ye duru yi die ye ntwa ye ho na ye nyenkrato kakra bi na ye koba ade aka ne nyina no ye de beso so e de amamo ye twa ye ho abasese a Oh yeah! Come on! Nhyira 104.5 Emwadi. I was here. Ohemaa. Ka Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, enjoy our tourism. And I say, when you're fantastic. more pure. So say, dear, we in charge when you feel one casangasa. Losing the layman capsules. A mouse is in Koto Juma yet ding. No bread you must saw with shankasangasa. Nana, no, near. So, Lawson Locke, Mister, and let's see you. I'm always what if you want to you're free to come to so I say for semi boom round see dear someone. Lawson Locke, Mister. Losing the layman capsule. More your bem. More and Losing law care mixture. Losing delay my capsules. Do you know why you feel? Delay man capsules. A man made in fear do what they cronk one and a law care mixture. So a pay for a ma woman for anyone I want in fear do what train son can. FD Ashisha Sa a Jedian Kratoimu Adia to Musa Eye. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters.
Medi di prosper. Me my papa na medi ayedin. Inti misle Ghana nyina. Mofa inshiraso na momboae na membenyi nya panyimpa. Na nyame behyiam. Brunya said rubiemo. Ye mofrey, ye wonom den. Eno nti na me Ohemaa Benewaa. Me to nsa fra wo sadie ne kura wo. Eye mu, eye anwa, eye ntoma, eye ntade, eye sikade a. Me fa namba yi mawo. Na kakra bi ekura wo fi se. Na me asem me yeti asese nia wode fam no, ode fam awurade. Na nia wode ma no wo hye na na emu nti. Ye kura wo bi aketewa bi ensua. Namba wo beti media faso no ye 0550 068822 0550 068822. Edi ebeba no eye insure donations. Obeti me so de odi eno afa Western Union announce se MoneyGram e was 0552827834 0552827834. Yes wo ye mofrey wonum dan me ne umienu sa feyin so wo niema se doso se ye ketua bi na opese mi ankasa me ba befa number we so na obefrey yesi 032208357 ofrey ne a baby awo bia ye beba befa de ekuta wo brenyen kame ho na ye nhye mofrey afunumu. The frame master Amwa, Naso Framboa. If Hanamo Amwa with mobile service enterprise. I do my yen Hana is speaker, airbody west, is speaker. Yet inside learning, kama. Okabi will hani speaker, a kama pa, Yuma Basa. Yajuma, Senior Juma Master Honomo. 7 years. We are me pon me hono. We adwuma no large salary ho as market. Ona na me adwuma no. Nyame adwuma ho de na ye bo ntaabo na na ye de adwuma no. Ti nyame adwuma we are seeing nyame sesa no. That one ebe we are seeing na no. Na wo ti nya machine be friend woven. Ye di bi so ba hanti nyame adwuma treshim e wapem so ya. Ye adwuma no ha wo de cars mako 100 kwa ba. When your baby this, you get kama pa. Me we school no. Na me nya school an kameko. Mas ata me fie e modern. Ti nya me na madom so ma me ofa kopi amona no. Ana o me de beto adwuma mu, an bi sun adwuma no. Me sun adwuma no so wie no. Wa nya maburo. O beto afidie man bi bi shop no yede e de mane. Ti adwuma na me kura mu a wasaf market. Ne nya me adwuma, e ti ma ba be adwuma na kakakasi. Me started adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adom me nya ba bia ko bom pa ye ma me started adwuma no ti me started adwuma me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni asa nyame adom a ti me sabe bi company we kesese ti nya se ahase no ana ti me ko yisi. Your machine, it trafela. Tia money bound to fair pania de yen sanko and trafela no. But now the Yamiadum, your machine it trafela. Your machine it blue, you know. Until the CC and go 4+1 and I say, what must on the can and be dry. Not my Ayakusho anymore. Challenges a woman say, on say, a dear beer over has a beer and on funny. The premier KTI and Kwana and Ovi. As in 1999, seconds as we be were doomed. As an Nipa Mark be baby, and to name many dear Cassie say, the same quabble to the cocots or Koya Jumano, not coming to me better machine be. But me try, me try best 5 times, may never say. Ne wurade adom paiboa ne wurade nyanse mu nim die mu
obi e kwa ma me a ene metime nya machine a me yankasa me hu se metime di ye adwuma ma adwuma ne ye se ne na me pe na yankasa no ye machine so use no kwamia no the whole machine bi e no to ye machine we a quality machine a just all the care we am na we suplia ya ye kama be you ka be pie no because e flabroche na yere I want say adwuma bia won ne so customers ni do oba o se me de me penisi a hire ni mu adwuma ne ye won ye ma papa ye de ye adwuma no pinti papa ho your first class and your second class into which hire ni mu other ones na aka ne de make to say ne de minti menye enti make sure ma hu say car we pinti say ne beti ma ye de aye enti me workmanship no kura na me feel say be hard na mete so aye de am say be adwuma quality nyabutra be kenkan comments ahodo no a aba no enena stream no dedi kan ne te ko ye ne nti ye betwe ye bo ne akenkan madwenkyere no nyina na fe ye de amamo big mama Nhyira FM yenkoi asa ene wo first ye wo second ye wo third okay yenko ene de sa asem ne ba ko aha mpacho baby ameme keka mensem no konye ho na wo okay se wo asa wo kaguma so me hwe Facebook pacho Ohemaa na me medasi no kureni mi momudie ga na maame no o mu se boy no aye no ma bi enye ba ga na maame mi di ne ho ya okakra ade bi ho a e wo se wuche wo ba na nkasa se wa wo mienu o edu me bi akaide obi aye wo wa wo mienu tama no wo bo no hwe nkola se nkola no papa we wo se nkola ni school we hear bibi so agboy wotoma no boy na no wa hunu ba bia wogina e no kofa ho enti nka media ma me ne de nka wo se wo twa asem we so se anye bia no media se ya mia anye bia wa ye oba ne papa pe so de ne ya adwuma kwa wa mu ne kwase wo brown ne ya adwuma no o mani sika o tu kwan ya wo se wo kɔ na wo se wo kɔ pa adwuma ye no o mani sika ebia ne ni ye bi nte wo hwa wontimi ne nta no kofa ne krom ni na de medie boy ne ho ya kaka ne se wo sa fa akire sa ko dada no ne ko dada se ga no so so agimi wo so mo hu se o de ne krom ni aba wo so di moto ba na so tena so Sunday what you say enti no medie o ma me no onya abotre okay onya abotre pa se medie wo so otugu if say me hu kwase mo too much bi we kontomire case mame okay si say 5,000 say 7,000 no wo ji agene say e dey na dey okay yo evangelist na ho ye na we ya na we planet for so guys manenko nai ma onko so pia nyame asomdwe nka so nai ma asem na da ho no enya asem na nkasa no mfiti ase ne na wie na ho asem na meka ho okay meka asem ni mfimfin baabi yo me nua ba ma no mesre maame no one ne ba no ma hu obi ode 1 billion kra che me de ka ba obi kam me see ya me hu said the mistake am aye no me perform o ma dina wo nyina akwari o won kwasa so break sa anwa so man de boso me ka tom sa masa me am de ka na bom enko kama ya ja yanko meye ye tu kwa ye nim kakra se masa ko baby hwe sabe asem ti ni pumpani fu se bible se ano brebre ama bato na nka ni pa wa yire ne kon ye be bum ti na mpase ye bum bo no mu ade abotre na ye ma hwe obra pani unse aha na me pese be isu wa di bi se wa ma bra na ye se pampani simpapanyini ya kan sem ni bia fe na bra nu asana chechire no se ya hifia ko wu de obeka wodi se be brasie no kroma obedi pa obra panini nti ka bibi kwaso no tia ne na so wa ya hu se me wa bobo ya mi wo kumiye kokoo so mi wo ska se nipa ufua bebe ba opem maame no so abedi so wanye se oye de nya ho na meko na hima he ewi ase wo yeni aba no onye mfunso bi yawo wo se ne pe ana no tenaye ana to na ote no wo hu oba wo fie ho oba no wo fie ho no won kan tell ne so yere no
o ti ma say wo be ma no e bi abema utwa ho bi thank you e mama bebre you so psychological way no e dey you so ma okay o ti ma say enti anya da ne ho na ye ne da na say oye dabi ana mama no nya boni bia mama otumi nwa aduane si ne mpena ba ho e ma obedidi e ba mpena what am I say? I need a Pentecost assembly. I need you are woman nature. Bacho me ba, mami lay. From henceforth, Obi lay ni submission. Not one no Patrick Otom. 50 Ghana. That's right. God bless you. My way. I tell you over the cover. Now him and Yami Beshira. Yanko. What am I say? Mama ne pawasa ya che utum kwa mama ne be you. Ye cheke ne mabi mama ne wa pa ma kase. Ne ba no kura no hwa no. One deny, but boy, way assembly abeka bi aba ne say enye no kura. Wa ya no ho snake underground. Ana wa limit no ho. Enjoy no wa church 50 why? Mate mo fa me boss SP am. Okay. Wa bra no ase na ase ye no ho say ana mo pese mo kangu me so ana mo pese na nai ma atumi atena ase adi asem. Wa branch o to be the first charge ba beto no. Boy ni mu ade. Okay. Ma me kakaka ne enko. Okay. Kakra me kan say in fact Christopher say nka me ya ka say ye manyankopon aye ketwa dodo because they didn't na make us ye di nkomo a ye betina ye Nhyira ma sorry din boldly Pentecost enti Pentecost nyame no way e ba say kra mo ma Pentecost for kra edi mo ho yaw Obeta mo keka mo nsama na mo wia na masaka me fie bosomo ho ena me fie ye say na me ba odua ena chesa me dwen ho a ya na me yam sisse me na ye nhwa ye maami se oba tan a oba sabe na wode asem ba ye aye resu owom sa wo ba oba ho ban sade de bia ye ka say aba tan ye fa ye man hye ye yam ba de dum mra bi a ya ye nhwa nwoma bi oba no otu anamu bi na wohwe enya wade na emuma ye mpena twe mu nsensam no ya doso no ede na wo asawofo no wo ye fa ho wahwe ne han asososo amenne esam asise ya me expect sanka said na big mama ka se bia wo benya abotre because why a Christian why your ba panyi wa so ya wono so o kire mensem ka ka me kire se ni nyina na ka wo so ya sorry secretary ni nyina wo portray die suban na wo de a kire nipa bi ye bi wo ha ye ni ye bi emma nipa bi grant mi so nyame ye okay ba tan de wo ba ho ba ho ne ho ban ye se enkoye mpena we wuka utu bafu yi anka we be ya wade na emo enkoye bi se mpena twe ne na akoliwie ahe ye de dwato akọ hima fie ye bo ye mpena twe ba ko chese mi nka ne se ye mi pese me ka de me che ne se ama hensam nyina ba ma se wo kotue sika bi na wo hu de wo ka se mi tua 5000 mi tua 7000 you know sa lifestyle ni nyina no ba abrante na ne case nye de na ye ma mi so ne ba wo so mu di bem de nso ye ma me ne fa bi no no so wanya nyoma bi ye okay aso ba tai ni eno na ha me okay right abusia enche pi na ye de mu AC ewo wa prewo so person ka bibi ana person de ka 50 aha me okay enti no wa de ka jai wa tro dada enti se Nhyira ye besa ba na obrejumade ye de aba be somo so mpahye no so ma se Nhyira bodo pono no ye bie ya ye hwe mo ne mu kwan se mo de mo ye de ebeba na December da no duru ho no mu a ya bomode na ya ma enkoda no nyina asre ebebre ma Margaret Oseyakoto Glory Calvary Temple mama piao mechiao ewie wotini TV ne ho dendende Nyankopon Nhyira abusu mi din de Ohemaa Benewaa ofrem Ohemaa B bakopa na majewo so china so bre na yemfa nsem no bi emoyi kotokora no na yeni na asumdwe emra yakra mo damase yetwa so ha na yakọ ahoma no so mame nra ahoma no so sisi a 03220-835-818283 asemwe a hot cake wadwen ye wo sei abanga David wonye den oba no kra de sei afiafo wa wonye den wadwen ye wo sei mame no so menye bi e wa ahoma no so hello Obianya Mai. Okay. 03220-835-818283. Mr. Oyenko. Hello.
Mama, Ohemaa Benewaa. Hey, original. If I can see Lincoln and Monday the draft from a beginning of my day, the baby. Super. Super in Germany was my dear of our channel editor. A jump of breathing of a pattern. Oh, me, what my father you should tell me, this is a plan, you might be the phone. You get the same about and what that you mean. Yeah, but you know, let me have a comment in one how I should agree. Seven brandy as a bar of company. Seven poor papa, man, I didn't push your move. I said they were never watching and never push your move. Seven, because I can remember a memory classroom. What up with the two? You said, I told you, because Papa didn't tell you that. I took care of them. Maybe at Nigeria, one no pacho, me until one can ye, fetch me, pa, mammy question. Hello, Medicine. Medafu pacho would be maybe a fancy. Whooping, I say. Okay, Bama Opi, pacho your qua. And I'm where, dear. Nakupa dum now swear. Yamiadumo. Yeah, Abanga. Onye careful na mranti aba yinti ni pa uno be twempna na kudi wasifi what like nyasa me na sebi wo hwe me man ya ba ne yenso nyansa uno ba ati na sebi yo ompini bi ma wo to kwan pa bi na oni ne de enyai hwe obey oso kodi pa aba fese honi ekurasi umuri gitri bia eye okoye no ono kasa kama 5 months no went Nhyira fan. Wabaye no who so no why akona tumotu na de kofi Ohemaa abanga fo atopa na fom ubo wane kwase ya what you say it mesro ba no so also okasa no kan say ampa abanga no Ohemaa kama ene me ba ofene nto be sika na de onye maame no onye ba tan boni o wo hu se ne ba no awu mienu nti ne wo hwesi bi anka we ebe tenase but ko fi banga ye no odi sem fon wase atotu eska no abotre okay mama Fabi wa hello good afternoon Medafu wudi baby afrefi from of Ankansa me kase free for no market yo wa fa yanko na mini kan jam microphone ame mo na baso e wo juma pa de bia wone mo ye abanga won tie sika no kwasi ebo no pese ogu mini ama on asema papa sofu kan oso de nikai ko bo bi 10 tawa no mo kasa me na manye mistake wa no gini fum to ko do ba e fran ano de unu ade a wo ye yen enna ma bobo ya wakotu enti medien the one city ko on na de ma next time we be she nyan chap agopon kan bye bye okay yan question ja hello yeah hello human being that right Bajana as you say agopon adumo ye ho ye na so yes what you say we fa na de la na mo ye kra Seven seven two 70 kra the mechia abegafo nyina am say Ohemaa am say adana boy no buy no we say be kra me kan say boy no you pass what dey 1 cent kra de ma abaya no ba sense no na me tie no say na me tie say wo say abaya no say da bro ne no ekoyi ekuku ana bibi atisa but the abaya no ma me ye Ohemaa eye so ti ase wo ba no awu mienu wanya kunu enti de wo ye say de wo kan bibi de kire no Nhyira fan. kura ka so be ware wo ba na onko ka say ma me we ba de ko ware na sini na ma me we achi na be ya asem da wo jama enti ma me no onka sa kire mi mo mu de se boy no mo mu de boy no no afuma so na ye no say de so fo kan ye no so ti ase wo no o siremuni a wo no aba wo be ye ebebu akase na wo bu ba ti twa afiri abebu na bu hu asem kan ye so ti ase enti Ohemaa mo hwe na mo kan na mo fa ye ntua ye na asumdwe mra na boy no won sunu ne kasa yi pa na ma me no so on sisa ne subai afutu ode ma ne ba ne nyina ne mbo na me nka mo ne ba okay yes so yeah that's it hello Kafra hello Tafu wudi baby afrefi Ewu bro kron tado mame do pacho yanko
Aminia Nanajima Badwana Munamitia engineer Kedu EGB fast in Asorda. And the American said, so Bani Kato again come and Nhyira FM. Oh, Kafra. Hello? Ede humano BBS wo ana hello? Oh me my. Yeah, Joe Fakwata. Oh me mami Emma no abidwafo nyina moni aduma. Na me ntia ya hwefo ne yesi ofo nyina. Nigeria nto so papa. Oh me aye afutu sem na me de ma oba ne mami no. Na wo kasa mami panimu a kebenya asim bi afiri won chen. Wotia bedwafo ye wuti national television nim. Na wo be gina wa kase ai se wo buso ne me banana me firi nsuo abonitia. Yesre ye mami no. Yesre no papa. Na de wo ye kura so bi be fa wo baba na. E die pa na mo fu be pa no be gina fa wo ba no ho. Nti yesre mami no omra fom pa. E na ye nua be ma no. Sebi enam wo ye chi no. Yemfa yesin enche. Ya wako honom na wiaba. Omo se wo dia tumse ska no betua. Ewo nananu mu animu a ade nti na ha wo be dan na se wo mpese obetua. Nti esre e ma no won trace kama no. Mame ntia me bra esum atakro dompa ase. Mame ntia no pa. E da se ni owo me. That's it. Mame fa for hello. 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 Ohemaa bi. Fo, wodi baby afrefi. Nana amponsa ti otosuminu ni asante atumkrofa. Apia nana enko. Mame mama baso pa moya de. Na de dikan no. Abrantie no wanfa ebu ama nana hema de dikan kra. Esanse Ohemaa ye nyina ye maame no ekuru bia mu a Ohemaa wo bia ye maame no. Na se o de asema ba. Na se ebu atiawo na wase de sese wo ye no wanye awie a wo sa de asebe to Ohemaa no se o de police for tata Ohemaa do de police for tata ono na wo de ka o ni Ohemaa ne ka o asem na wadi na sese wo be ye ho ade na wo meye ye e do Ohemaa wo ti fa police for tata onda de to so mienu dika ne de mesrem Nhyira bedwafo ne mpanifo se e se abrantie no otua e se djuma de amudi mu di se de ye mrantie yi no ye be hwe ne asu ade afiri mu na tina bi ye de ta branche we ya e be ye dan no foforo so ho a o ye bibi anya obejaye o me de ko Nhyira kra na mkomutu pachawa ye de be cheme enti ye nya branche no ho o ntue skarma abaya ne maame no na nya disu ade omo a wo akiri a omo tie sa adwuma di na omo fa adwen ne nyansa bi afiri mu ba me ntia me ru na na so fempon e wa sante atim sofa mo ne nya me nya adwuma maame. Okay, yes, so yeah, that's say. Mama ko comments ehoma no minim ni aye call no eba na aye bibie ho. Nti me ko Facebook na makenkan comments a edi kan ba ye no ebi wo hanum say nana mabat wo say Nhyira fe pampe do me da say no dauda afo was enfie mienu edi kan de na probation period no mo so mo wahwe na enye no akiri ana wasaka se ense no mo amaba ne munya mo manno na ensa na mo se won ma wade ono na dwen eno no kwakuke solo o se flowers eyampa okay minim de na o kano ejapa ye na o se Ohemaa ana de questions no asa mu asem yo date ne hu hia date ne na de ya o na ba no date no ana akofa ya o ni nyina de aba fi so ba ne se wo be fa me kokodai ma me si be shi be ma ne se oboa sada no kura na ni ho enti the date was relevant me da say anyone dwenche e wo honnom look creative nunana ck o se mo fire ye da say bawa kojo wo se ewiase we pa se won re ya obehwera de bi pa woni mra so na ye too late Daniel Agbolozo wo se mame no oh jai kasa mame ni nka se no fa emra ye bo Simon o say hello boy who said you see Obana here Bangara more friend or boy no who said you see you see words no a year Nana ya say akwa na say free akra na so onyesa wonya so me ombehuru ni saa ono so ne de no da say mama disappointed say saying Nana ya say we a bronya balloon
Sika Brante was a so red card on so ne dear and no me ko YouTube na ma hwes meeting antika kakra free mu a na enkoma hodo a enkoma ye di ne ababen ena wafa free mu ababen na wo fa free mu sebi okwantu ni ya wo be kromu be bo brade wusu hu mobo wusu hu awiemfo na ahwe hu yie e wo de wo ye bia mu sebe ya asem enko fise woni kamafo woni obia ena yenim sa asante ha de asante your mind ye jeje awo ye wo de wonum ye kuro anu me bopini me nana no sa no ka no enti abanga sabi sa wachi ni bi ni wanim ni bia yenim pipra gro mabrowa yemfa ye ntade enkogro emedamase fise dadowo so awode mu ati a ewa tutokuro yo ana wudi wa woda me catch you say me ma happy birthday nenso adofo binum din abeka me nsa wo ha say me ye na me ti wonum die no efri mu wei ekwa ma obaya ye fra mama precious o Verona Italy wei efri mama efe amano ho o say yen we show happy birthday mano pa na wodo enso so sanso na efia aprekuwa Owo CAC wo bantama big mama say yen we show happy birthday mano pa wono so do ye Amanda entry we headmistress ewo wasa dunkwaw we every ampofo our love ni insura sales department we say we show happy birthday and afa say wa koto ene ye wa woda ye gina eye dwumadie so na ya ka chew say happy birthday nyankopon wo nhyira wo epa evangelist adisuade a ewom ye ne ye nyanko sa atebia no mu nahima nyankopon nhyira de me ka kire obia ne say nahima say ye from panifo no na ye ka asem a udifo nanso yetimi de chew yetimi ema asem no eye kwa okay na ma ye fra wan fie na ba wonante ye kura ma mu no so mu ade okay oba no unya nkasa okay oba batum panifo oba no wana montuo na wutudi aba no ese ohwe ne ye eno kura ma panifo ati won kura hu se boy no ana brand ana ma me no mu ade okay ansa na first attraction okay wanim dua no se de wasi aye wanim de ba no amma panifo no ni se ene what the no oh enti naima obegina wa sede obesi agina hokura ne omo akasa no empanifo hu se omu hade asam na yedie no atoda bi asam no kura da ho nanso enche no kura etimi be buka fa no kura no so yeah enti sabi monima yamfa kwase ani akonwa okay tikwase se empanifo tena se na hima mo tena se na wabon kuro wati hatia na unu se da bi me ba munyina minufu na monoma no sa kuro ma sa sisi nyankopon ni yehene na mo wati asesi ya nyankopon ma ye dia me na me hyemase yeah me muntantia pata baya no na uchitum wonanim na wiwie na usa beka se o sa take allegation bi de to se o sa pe what the police for ye dey tata me pa cho so wo kan sama to pani so aya hweyi na hima no a oye nipa bi a ohunu se oyo baatan na ye no yes ni amra so to masase so but the police kura me dey dey obada tena ho na hima enti ko nipa nim na amrante sami abema no de ka abrantie no na amra me ni amrantie no ohia futu me sra me ni amrantie no se amrantie nya sakre baako ana kora s baako ana wotimi toprot baako a sabio I'm sorry ya kasa ne ya homa so ene ya niema bi asim sa se panimu ya kwase wa busuanim asam ma ya uhu panimu so mfa so yeah usika nyina chi ntumi nya ware je se panikwase no tutu ne ntoma na ntokuro yomu no de wudi ni atem no je so de santoma no ade ne kwase abetena ayi abawe abedi wanim koje aware okay ansa ne ya de ya mankwan enti wafutuo ne se enti ne sra marante ne se yama humbrase enua enuraye ye nuru ba bia ye ne ye amano tia mesre oba de we otie obetina pa na hyeboy no oh ende because onu oba te abrantie bia no manye nyame mfa ne kransi onu oba ne tie na onu oba na da ma de ache
ade kyen no ya ifro ade kyen no wale oba foforo ende se obewu sembo ba ne yale ya kosi so wiye ende obe kontem enti me ma me ka sem bi fa ma ho ti na hema madawrma mfa ncheme mutu yi na misuro mu oh okay osi mi nsuro ma because me no oba dili a osi mi hweye na mama manya ade enti oba so ba na aduane ma wudi nro so nsuo ma ho no na oba sabi o mani mu a otumi da ho ba ne na ma wo hye ne na ntam wo skutante se kosia enti hwe na wan betray no okay o betray no so be suro gu so na ayema e na asem ma bebre na brabo e ma ni suo enti mi nua ba ma no ene ba ma bia wotie mi bia no sa wo de oba bi fa kwan bi so anya tu hufo okay no ba ye bosom sa na me ka no okay mama yeko mema eno we are brands na wusi so a oba bia ye oba nanso hwe chance ni ti Nhyira we be kita wade no hwe chance na de kopenity no we de kopenity no okay on say the ma sa de ne ba ye bebre footballers football for na ya go school no mo pe ma prema for no yeah we see kanti na bi odi wachi yeah abanga wan hwe ho amfa ne ba efie bi ho kwa wo ko fa mu ba hwe background no okay answer na ono no as wajini hudi ena officer na no ate eno ne problem okay ti afutu sema me de ba ma obi a ne se oba wo kofa be ma hwe be ma ko abefa no be ma wo kofa oba hwe oba ko abefa no okay na webu we kwase a eya webu we kwase a eya enso bia na enye kwase ebuo na emum wan fa wo class okay eno na de sa de bebere yeah pia mama yenko about time so yeah na de bia me kan about time some because me about Nhyira FM say some ni nyina fare by no said the big mama ka wo hu ba bia wo kuti wo agora kwa e wo sa wo ya hweye na bebi o ha ya na hotro wa hweye aba ko di agora ko ba party na ye ya wo fo no so asabi ye se ye tete ye mane ahwo mu ye no omo so tu anamon bi a ya ye mfa ye nini akire ni yesu ye hu se ba bia me ba yi wure so e be boa na e be boa ye dachi e be boa abofra ne dachi enhwe han ma ade bi nkosi ansa na wa pincha ho na afo ba ye hu se ase afa de you care enti no nyimani mu na hu se bia wo be ne tu anamon bi sometimes go so ba ni age a wo di tu anamon no se be boa mpo a ade a wo ba no anamon na wa start to na be boa no ana emwa na wa twene preko no wo de na tena se ama na hunyoma bi ani so ansa na be ye because any guase ba as uba ko fa ni guase ba kata ye kan e kan fie nyina e kan mamu ni nyina eni ti yeso ye ntena se ne hu se bibia ye anamo bia ye metu no yeso ye ka bia ye hu se ye baby pana abofra no oko eni ti wudi mpaye pa eni abotene entetepa e betete uba no so ama bibia aye enika okay amsia ye da mo se na kakra bi na meka e de akyerewo de America nyina ne se brabiane ana ye ka ematan sem ho na ye wa hai enye se ye saint ne ye wa ha me de bia me kofie bia ma me ne meko me si so no me ma wo adi kan no me wo ntam na me wo wie ye no emra ye hyehye ma me no na me mfa damfo nwura ye fie ho yesa wa anya be ma na ura ho anya ma me ba so attack one to our back will be penquas as India. What it will be so between the next and 1 day. Yeah, Miss Afenman in yes, some you be able to if you walk across Madame Funi up to date. A cow between Father and Vongo fee. In Tibetan, I always say this. I'm an yes, someone. Are you there? Shall see a bit more warning shots. Bako, mienu, miensa. Me, mean, why you're not from dear, or dear money banner, dear Nanso. Nanka oban wadi ka wo mienu ni de nesa sen ka hyase na no wo yira banga se he me ba no okra mienu da me pensamfu ba ye ne ho ade na so pese oni akoda ne tena e wo mto me bia untimi decide ma wo ba de nanso batai bia ye superior over wo ba me ti a me ye Ohemaa me du fi a ye mo me se pan no a e hye de magina fam no mama gini na ne fam mu se ya na me si hodin
eti wo ye ba tan a wasa ye de do so kosi se wo ba ebewu fi se oba bi ti awade ase ni nkomodifo ye ne maame bibi kire so anu aba maame da so ye futufo eti maame de wadwuma do so eno a ne yasa aka no fa wo size ne nsam no do so wonim pefe sa akoyi ade a wo ye no enfa wo jejeme wo teteme wo yire ena meta ho wo kunu ena meta ho enso da se ni ha obua mena me anam se meje no ode no meje sa wo ne be na pai say to meje ni 15,000 trillion billion Ghana cedis okofa hen fa na dia ma entin tampa na no ma wani na ho na wiase wei he enye obia na be ware o enye obia na be toka o enye obia na benya boyfriend enye obia na benya girlfriend etu nya bi ba ko mienu na ahwe na obe ware wa ware owura na mfa na watwa so na wate wo ho atena na nsem no eje nsem ebro ye so nti ye futuo ne de mawiase nyina enya nto wo nti foul size wate na hu de obeye kwase ebu nso nye eti ya memu onu akwase a umpa ope na watena ho din midin eje Ohemaa Benewaa from Ohemaa Bia meje so kina nso ye besaba be ba be somo sompa nkomo ide be frɛ kire bebe bia no ye be san ede aba abeto anim akosia inche hine na na utachi ano na na show pa sisi ame no kasa wa test me so hwe inche hine inche hine mcha mami antiala ba what radio no den yo ya pon titon ne mana producer say me sorry no munyi mic ni fe me kon ho tienko abuse dwaton de aka na me de ensom wada amakoso na fa so fem me. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. We are fantastic. Say, dear, we in charge when you feel one cassandra. Losing the layman capsules. A mouse is in Koto Juma yet ding. No bread you must saw with Shankasa. Nana, no, near. So, losing Locke, Mr. And let's see you. I'm always what if you want to. You're free to come to so I say for. Semi boom, Rahonam Simi, dear someone. Me what losing Locke, Mr. Losing the layman capsule. What your bem? Losing law care mixture. Losing delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules. A member didn't feel do what they cronk one and a law care mixture. So I pay for a ma woman new for anyone I want in fear do what train son come home. FD Ashisha sa a jedi and crato you adja to muse a ye. So, Christica Manian. But me do rap to say. For me, send Yama in a minute in Sabacandria and then one tap friend. Yeah, Ebushan we didn't an Akuma Pachua one. They recommended tap send that mamma. And that's our father, also for baby. Diabasa, our rating so yeah. Oh, yeah, A1 into a piano do tap send. That all says it can find tap. You won't do what Shrek a man son. You won't do what Shrek Gala for say. You are going to near this coffee here. May and friend for the Lia, you tap at the move you are. Tap send in this street. The tap with the one. Tap here. And one in a piao.
Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Medi di prosper. Me my papa na medi ayedin. Inti mesle Ghana fo nyina. Mo fa inshira so na mo mboae na me mbenyi nye penyimpa. Na nya me be hyiam. Brunya said rubiemo. Ye mofrey, ye wo no moden. Eno nti na me Ohemaa Benewaa. Me to nsa fra o sadie ne kura wo. Eye mu, eye anwa, eye ntoma, eye ntade, eye sikade a. Me fa number yi mawo. Na kakra bi ekura wo fi se. Na me asem me yeti asese nia wo de fam no, o de fam awurade. Na nia wo de ma no wo hye na na mu nti. Ye kura wo bi aketo bi ensua. Number wo beti media faso no ye 0550 068822 0550 068822. Edi ebeba no eye insure donations. Ebeti me so de odi eno afa Western Union ananso se MoneyGram e was 0552827834 0552827834. Yes wo Frey, one diamond umienu. Safe so, who niema, said dosu, say a kitwebi. Now per se, miankasame babefa. Number way so now be freyesi 03220-835-70. Who freyania, baby I will be a yababa befadi kutawo. Brenye, come home, na yen shamo frey afumo. The frame master Amwa, Naso Framboa. The Frahanamo Amwa with mobile service enterprise. A Juma Yen Hana is spray car, airbody west, a spray car. A yet inside landing, kama. Okabi will hani spray car, a kama pa, ye Juma basa. Ye Juma, Senior Juma Master Honomo. 7 years. We are me pon me hono. We adwuma no large salia ho asaf market. Ona na me adwuma no. Nyame adwuma ho de na ye bo ntaabo na na ye de adwuma no. Ti nyame adwuma we ase nyeme sesa no. That one ebe we ase na no. Na wo ti nya machine be friend woven. Ye di bi so ba hanti nyame adwuma ya treshim e wapem so ya. Ye adwuma no ha wo de cars mako 100 graba. When your baby is, you get kama power. Me we school no, na me nya school anka meko. But that am na fie e more thing. Ti nya me na madom so ma me wo fa kopi amona no. Ana o me de beto adwuma mu, am bi sua adwuma no. Me sua adwuma no so wie no. Wa nya maburo. O beto afidie ma bi bi shop no ye de ma me. Ti adwuma na me kura mu a wasaf market. Ne nya me adwuma, e ti ma ba be adwuma na kakakase. Me started adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adom me nya ba bia ko bom pa ye ma me started adwuma no me started adwuma me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni asa nyame adom a me sabe bie company we kesese di nya se ahase no ana ti me ko yisi. Your machine, it is trafela. See, you man, but I want to say, Pania, the some one and the trafela. But now the Yamiadum, your machine, it is trafela. Your machine, it is blue, you know. Until you see, I no go for +1, and I say, what must on the can until be dry. Not my Ayakusho with him. Challenges a woman say,
on say adie bia obeha se bia no mfa easy the premier na KTI nkwana na oven asa 1999 seconds SUBB bi wadu asa na nipa maako bi si bibi enti na emani die kese se be sem kwabru chire kra kokotena okoye adwuma no na committee me beto machine bi but me try me try best 5 times me nya bisa na ewurade adom paibwa na ewurade nyanse mu no nim die mu obi kwa ma me a ene metime nya machine a me yankasa me hu se metime di ye adwuma ma adwuma no ye se ne na me pe na yankasa no ye machine se use no kwamia no the whole machine bi e no eto ye machine we ye quality machine a just all the care we na we spray ya ye kama be you ka be pie no because e di flabo che na ye why I want say adwuma bia when nen so customers ni do oba o se me de me penisi a chire ni mu adwuma ne ye woni ma papa ye de adwuma no pinti papa ho the first class and the second class into which chire ni mu other ones na aka na de make to say ne de minti menye enti make sure ma hu say car we pinti say ni bit my de aye enti me workmanship no kra na me feel say be hard na mete so right there am say be adwuma quality na kwa etima ba because your cars in wo pinti a can entman che won sem kra na wo sen ketimi nya be 7 years for 8 years but wo bo pinti car 1 year pepepe na car na e basa e fa be boy na car bla for no so na masa ni ma won na yede etimi ba but dem cash nya me no say yadwuma ye na ha no yadwuma wona de car no kwa ye bitima guarantee ama actually tato so say yadwuma ya ma no woni biansi oba time say car no e 2 weeks ya 2 weeks no wo be bana are you ready e 1 month no bana aka na e obu akwa mtimi ne kan say o ka na 2 weeks e bi kura na be ya 1 week na na e bi na ma force bla before o ka e di no kure e wa adwuma na ye de ye ho nti e ma wo bi ama na ye problem ye de e wa ye ha adwuma ne de ye nya adwuma fete bia ye adwuma wa o de kwa e sa de adwuma wo fe de e bre enye spray ye o ka ebu a ka ewura be bana o se bia beje 100 cedis obi so obeje 5 cities na say 2 cities aye aye paint no kwa koto dia ba be adwuma ma no emwa wo acha 6 months 1 year na basa ya ha ne ye adwuma ne wi a ya sa polish car no broni kan bi say was